tuipui zau taka chon ram salin tak pahnih te chu ani sual tamuk muk mai le SCP Foundation te tron tran zok nei in pakhat zok chu silai mangin long atang chon an lo ka ve mok pok ma se chu ram salin tak lakha chon omzia lo kher mai ole Mizo SCP Foundation aklo lo ma chu tuna kan saituri SCP-3700 The Tides of War dia shed bok ani he tuipui hi southeast of Iceland le United Kingdom inkar ani a he tuipui hi athuk a athuk lai beri kilometer nga atling ani he muna hian thlina tak le tuifon na sa tak in siam le thina achan chu SCP-3700 chung SCP-3701 le SCP-3700 te wang ani SCP-3701 hi kai kong ang tak mai thil nung lian tak ani a alu chung lama hian mei selem ni om tak in ziak bok ama hi kilometer ruklai sei ani a in sulna nu hliam ni om tak ser anei nual bok ani SCP-3701 hian thilmak tak ti thei ani a abop atang hian energy hlom lian tak dynamo engmaw zat luka pokna thei asiam thei ani amit atang hian in laser zungna tak api chuak thei bok atlan chak zong hi dakar khata kilometer zalai ani theya kumsang kal sukwa somni pahnia an hum sakber atang khan mishing te ati boishi tur om lova tun no a hian ama ai ate zoka achak lo til ni in an soibok ole SCP-3700 zok hi chu tuirul ang tak ani a ke ang tak mai hi ataksa atang ati chuak theya tuna hian kilometer somthum pahnih lai sei ani a athan belzel ni in an soibok kumsang ka sko somni panga an hum sakber ai chon tuna hian lian to tak ani aka an zau zong hi kilometer thum lai a sei ani theibok SCP-3700 hian khom dan ati danglam theya before na tak te siemin long lian tam tak ati pil thin bok ani aka atang hian sound wave na sa tak asiam theya achang chun mai a chuak in na sa takin long te ati kang thin bok ani mishing le ran nung dang ta na la om a chin tam tak thlen thin ani SCP-3701 le SCP-3700 te anin ton fu hi chuan in beina na sa tak athling thina anin be chungi kar khat lai te ani thin ani hetia anin be hian SCP-3701 hi nipui line achak thina SCP-3700 hi ro su lai le thlasik line achak ve thung thin hetia anin sola SCP-3701 achak zok hian khom dan zong chu aron thavek thina thaile nung cha te point an that pui thin SCP-3700 achak zok ve thung hi chuan borok khom dan na in thlaka ro le thlina sa takin atlea nuna tam taka sur thin ani SCP Foundation tin he in beina tur an hriat lok hi chuan SCP-3701 pui tur hian an tel ve thina hetia ram salian pahni laser le sound wave ten en an sa taka anin be no hian achak lo zok chu tuipui monga random chok le turin apil ta thin ani tun nuwa hian SCP-3701 hi achak lo tel awang le atit tel awangin SCP-3700 hi mishing te ta na hla om tak ani thei awangin SCP Foundation chuan ti hlum thei dan tur ngai to in rom an siam mek ani